KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Kakin hon ya lekai jong kamaulai kala penlim lendang ya kanang keu irat da arko lanot ha kajingya kun jong kasngis dang ya kalumpung ya lekai jong ka OC Blue Shillong Premier League arajar arpuway arpuar kabalalong ha third ground polo ha kasngi balang ka khat santere ubnai jelleu arajar arpuar ya gini ki artli ki kol na ka benta ka maulai la yo thep da uman bha yaw phnyau ha ka minute ka basan puar bat udamon lang pathau ha ka minute ka basan pupra Game komentar kade pangi gerang bol ke mesti ke jongi ke midfield ke melabat bol ke striker ke melabat bol nak ni ke first game melaban le second game saya melaban ya ke bangi dan kam ni next game melaban kampenan kam hang melaban yo ke jingcok dan melaban ya ke bangi mesti mentah ke tempat kai ikena pihak accept ya ke mesti mentah way ke di midfield bak striker goalkeeper jangan ulah injured kalau long accident para player la yo shoot ti cukup dengan mansi umla shoot le kai ketika yang umla shoot move
tengin masih mi hab change nyoto lang sini kadi ka top game bila tip i wasalong kadi ka top game lang sini kadi hagini snem belali kadi ka champion de kemon mingi hab tei du ada ini hab bila kadang ilang pun dong menaru hab du ada Insya game kesini lah tambah anyway kali ke live point is more enough try next game will do in kamle kampa so first half like ni lek kai sini ba like 4% kan ni lek ka pun ka plan ni maybe because of new ground ka bat na atas ni ka slap untuk mana kami habi yang kemudian mengi praktis sampai ke efek bah player di slam mau nak adjust dengan ground dan sebab miss pass miss control sebab ni kena ban ya kai bah fasa second half like we have some change in the midfield ni kami biang dan we got those 2 goals try more enough kali ini we miss some chances in the try yo to be chance we miss kena utilize to be chance nang kirat defend are good goalkeeper wai biang like nak ayu anyway next game buat Lejong another tough game at Witrik let's see tomorrow how Lejong do.